سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز چهارشنبه 8 ینور است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگا 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگویم. هوا در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی صبح امروز ابری 1 درجه گرمی دارد و حرارت دوام روز به 4 درجه می رسد. هوای شهر مسکو پایتخت روسیه نیز ابری، حرارت هوا برابر صفر است. در شهر دوشنبه هوا نیم ابری باقی می ماند و پیش بینی می شود حرارت دوام روز به 6 درجه برسد. برنامه را با خبرهای آخر جهان شروع می کنیم. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که صبح 8 ینور هواپیمای اوکراینی با کمش 170 مسافر در کنار فرودگاهی به نام امام خمینی تهران سقوط کرد. تخمین می شود که سبب حادثه مشکل فنی هواپیمای بوینگ 737-800 شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین بوده است. در این باره رضا جعفرزاده سخنگوی خدمات هوانوردی ایران به تلویزیون دولتی این کشور معلومات داد. در ابتدا تلویزیون دولتی ایران گفته بود که در داخل هواپیمای سرنگون شده نزدیک به 180 مسافر بودند. طبق گزارش وبسایت شرکت اوکراینی، سیرخط PS 752 میبایست ساعت 5:15 از شهر تهران مستقیما به فرودگاه بریسپول شهر کیف پرواز میکرد. رسانه های ایران گزارش میدهند که احتمالاً همه مسافران این هواپیما هلاک شدند. بامداد چهارشنبه 8 ینور بیش از 10 موشک بالستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند که حداقل 2 تا از این پایگاه‌ها مکان بود و باش نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق است. سخنگوی وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها از ایران پرتاب شدند. او افزود موشک‌ها به پایگاه‌های عین الاسد و اربیل اصابت کردند و حالا زیانی رسیده تشخیص می‌شود. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط تلویزیون دولتی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته اصرار ورزیده است که این جواب به کشتار فرمانده نیروهای قدس ژنرال قاسم سلیمانی می باشد. سلیمانی 3 ینور در کناره‌های فرودگاه شهر بغداد در نتیجه حمله هوایی کشته شد. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که موشکباران پایگاه‌ها دفاع از خود میباشد که بر پایه ماده 51 آیین‌نامه سازمان ملل متحد به عمل آمده است. بعد حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که همه چیز خوب است. پیش بینی می شود که در دوام روز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پیام به مردم مراجعت خواهد کرد. رو می‌آوریم به خبرها از تاجیکستان. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان دستور داده است که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط می‌دهند. یک نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 7 ینور به رادیو آزادی گفت هدف از تشخیص حتمی پیشگیری از آشکار شدن آلوده شوی کودکان به ویچ است و آن باید بی پول انجام داده شود. حتمی شدن تشخیص ویچ پیش از ختنه برای پسران در حالی است که در یک سال گذشته در تاجیکستان در وجود 130 نفر کودک ویروسی نارسایی مسئولیت بدن آشکار شده است. از این شماره 82 نفر پسران بودند. مقامات میگویند کشف گرفتاری کودکان تا 14 ساله به این ویروس در مقایسه با یک سال پیش افزوده است. پزشکان میگویند بعضی از کودکان از مادر با این ویروس به دنیا آمدند. وزارت تندرستی میگوید سال 2019 در سراسر کشور بیش از 81,000 کودک را ختنه کردند. بار اول در تاجیکستان ویروس نارسایی مسئولیت بدن در کودکان سال 2002 آشکار شده بود و حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ قرار دارند. خیرالدین عبدالله روحانی 35 ساله تاجیک که 10 روز پیش هنگام بازگشت از روسیه به دوشنبه از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان به بازپرسی دعوت شده بود هنوز رها نشده است. مقامات در رابطه با احتمال دستگیر شدن خیرالدین عبدالله و آغاز پرونده نسبت به او شرح نمیدهند. پروینه دوستاکووا همسر خیرالدین عبدالله روز 7 ینور گفت شوهرش چند دفعه با او تماس گرفته و خواسته است
дигар аз паяш нашаванд. Достакова бовар дорад суҳбатҳои шавҳараш зери назорат ва фишори мақомот сурат мегирифт. Ба гуфтаи ӯ то ҷое маълумот доранд, дар давоми 10 рӯз нисбат ба шавҳараш ягон айбнома эълон нашудааст. Парвина Достакова мегӯяд, шавҳараш рӯзи 29 декабри соли 2019 ба воситаи ҳавопаймо аз шаҳри Москав ба Душанбе рафта буд ва бо ҳамин дигар ӯро пайвандон надидаанд. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 31 декабр дар суҳбат ба радиои Озодӣ боздошти Хайриддини Абдуллоҳро рад карда ва гуфта буданд, ки ӯ танҳо барои суҳбат даъват шудааст. Хайриддини Абдуллоҳ, ки насабаш дар санадҳо Достаков аст, бо фаъолиятҳои илмиву мазҳабии худ машҳур аст. Хайриддини Абдуллоҳ таҳсилкардаи Эрон буда дар Русия кору зиндагӣ мекард. Дар ин кишвар чанд дафъа ба ҷони ӯ суйқасд низ сурат гирифта буд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ӯро ба таблиғи мазҳаби шиа дар миёни муҳоҷирон муттаҳам мекарданд, аммо худи ӯ борҳо ин иддаоро бепоя хонда буд. Хайриддини Абдуллоҳ то 2 соли пеш раҳбарии бахши динии Федератсияи муҳоҷирони Иттиҳоди давлатҳои мустақил, як созмони ҷамъиятӣ дар Русияро бар оҳда дошт. бинандагони азиз, агар шумо хабар, акс ва ё навори нодире доред, ки мехоҳед аз он дигарон ҳам огоҳ шаванд, пас онро тавассути паёмрасонҳои Viber, WhatsApp ва ё имо ба мо бифиристед. рақами телефони мо 0420 724 05 39 59 аст. ёдовар мешавам, ки ин телефон танҳо барои гирифтани паёмҳо аст. агар шумо хабаре фиристодед, мо ҷузъиёти онро аз шумо пурсон мешавем. Президенти Русия Владимир Путин рӯзи 7 январ ба хотири дидору гуфтугӯ бо президент Башор ал-Асад ва машварат бо низомиёни рус дар Димишқ вориди Сурия шуд. Сухангӯи Кремлин Дмитрий Песков ба хабарнигарон дар шаҳри Москав гуфт, ки Путин савори мошин аз фурудгоҳи байналмилалии Димишқ то қароргоҳи нерӯҳои мусаллаҳи Русия, ки дар ин кишвар мустақар ҳастанд, сафар кард. ӯ инчунин гуфт, ки мулоқоти Путин ва Асад дар қасри президенти Сурия баргузор шуд. Песков гуфт, ки ду раҳбар дар бораи таҳаввулоти манотиқи мухталифи Сурия гузоришҳои низомиро бо ҳам гӯш карданд. расонаҳои давлатии Сурия гузориш доданд, ки Путин ва Асад инчунин паради низомиёни ҳарбиро низ тамошо карданд. ин сафари нахустини Путин ба Димишқ ва дуюмин сафари ӯ ба Сурия аз замони ироаи кӯмакҳои низомии Русия ба ҳукумати Сурия дар ҷанги идомаёбандаи ин кишвар мебошад. ӯ соли 2017 аз пойгоҳи низомии Хмеймими Русия дар ҷазираҳои Латақия дидан карда буд. дар шаҳри оҳангарони вилояти Тошканди Узбекистон 3 январ занеро боздошт карданд, ки мехост тифли 3 моҳашро бар ивази $400 амрикоӣ бифурӯшад. дар ин бора раёсати мубориза бо терроризм ва экстремизми вазорати корҳои дохилии Узбекистон рӯзи 7 январ иттилоъ додааст. тифлро ба бемористони кӯдаконаи шаҳри Оҳангарон супурданд. дар рафти тафтишот маълум шуд, ки зани боздоштшуда сокини Оҳангарон буда муваққатан бекор аст. дар нисбати ӯ бо банди хариду фурӯши шахси ноболиғ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. ин банд аз 8 то 19 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. бештар аз 40 донишҷӯи қирғизтабори чин, ки дар донишгоҳҳои Қирғизистон таҳсил мекарданд, баъди таътилҳои тобистона дубора ба таҳсил барнагаштанд. мақомоти Қирғизистон дар бораи сарнавишти онҳо иттилоъ надоранд. баҳори соли 2019 Кумитаи ҳифзи қирғизтаборони чин рӯйхати 45 донишҷӯи қирғизтаборро тартиб дод, ки дар донишгоҳҳои Қирғизистон таҳсил мекарданд ва баъди бозгаштан ба чин дар таътилҳои тобистонаи соли 2018 онҳо дубора ба Қирғизистон наомаданд. дар донишгоҳҳои Қирғизистон иддаи дигаре аз қирғизтаборони чин айни ҳол таҳсил мекунанд. онҳо аз суҳбат бо рӯзноманигарон ва афроди ношинос мепарҳезанд. вазорати маориф ва илми Қирғизистон хабар дод, ки ҳамасола ба қирғизтаборони Узбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркия ва Чин 75 бурсаи таҳсил пешниҳод мекунад. бинандагони азиз, дар поёни ин нашри хабар бо дархости шумо ҳамчунон назаре доштем ба қурби арзи хориҷӣ дар Тоҷикистон тибқи қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз, ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин шудааст. $1 амрикоӣ 9.69 дирам, 1 евро воҳиди пули Иттиҳоди Аврупо 10.82 дирам ва 1000 рубли русӣ 155 сомонӣ арзиш дорад. инҷо расидем ба поёни ин нашри навиди бомдодӣ. барномаҳои наву ҷолиби мо давоми рӯз тақдими шумо мешаванд. моро ҳамроҳӣ кунед.